Dahaka times ni ning koi kan in tlai than na tu jan thong ko chimding mi hi August thlan ni jan lai simalam pathum la cheu tiang kan thai kho tok thong an rak selai Mizoram Aizola Myanmar zam cheu khat COVID-19 rai kham si an ichun ve chang tia kan thai Aizo zung ti sanga adormi Myanmar zam na chu Mizoram chawza ni alakte in COVID-19 rai kham si an chun na tia kan thai COVID-19 rai kham si chokting private si ina razam cheu khat na le ID angai lo mi an ichun pa voi khat chuna ruby zasari le somsari le panga rong ase razam tamdo chu tangka an har sa cha an ichun khawlo hilio a zungti sang tumwang ei tun hani Myanmaram mi nandi lak in rak ichun ulo rak ites u akhanti kan ilom tak tak tia minlang tar lo mi pakhat ni Dahaka Times a achim Hundanga alak in an chunveng ha mo ti chu ngal asuri lo zungti sanga hin Myanmaram mi razam ze thum rong an umi July thani som thuma khan an chun chang na tia kan thai August ni thentlanga COVID-19 indam nak amhumi zale pakwa an si chang tia kan thai Thentlang kwa COVID-19 in zot na humi minung zala somret chunga minung zala pakwa andam changtia TC19 ERC Secretary Puram Kharsin in thai ase August ni a chaknak to than ase minung somuk la puruk an chakna I minung pasari sina zot nak mu ase jon dam nak humi minung hlai kwa an I adam mi andi lak zala pakwa an si changtia kan thai Kora kapni tlaimi CCU siang hak chiapan ni an lot than chang tia kan thai July thani som thum la ni khata Kora kapni tlaimi Chin Christian University CCU siang hak chia tlai khi min ha chu August ni khazan suimalam pakwa ronga an thla than chang na tia kan thai an tlai I alot than min ha hi John Bisan MD Fle Ong Thang Bimin an sim Matupi pang tlang pian khwa lai a tiva akal Andrak I ke lai July thani som thum la ni khat zan lai suimalam pan hi rong riro tiva ponga caretaker kapni an tlai na hi ase August thani khat zan suimalam pakwa ronga an thla than na himbom te in khwa an phan kautia pasta pakhat ni Dahaka Times a achim hakha rol u phuni thlan he apit lai mi kong fiantar nang an twa Hakarol upuni mithi umtika sese thanmun prakonga sese tonwaw nge tu petlai masa shum ding tia August ni khada Dahaka Times in fiantar nak antwa kan holai rol u thanmun konga mi pakhat ni ilhin thoinak achwa pi jang kan thai ok chu kan ma rol upuni mithi inna kal in thanmun kan halbel halo kan zunga pek ase mailai zonga rarin a hertia Hakarol uphu tonwaw nge tu upa pakhat ni Dahaka Times a achim Jun thilo chu hauman ni kan e hamlo asina in rolo pi in thi atamtika mithi chungkhar le tore tunhani direct in thana nangkal pi ton ha than along mo khoika zona da kan every lai ti bantuk in kan chonbia masa chang ulo kan du kau maro nak in thana kalpi chol chu thil alak lo mi atam ngai ngai ti zong achim phone Hakarol upuni COVID-19 bawrak liu chu thlanman singthum asitol mi kha singni in aman anthum tia kan thai petlai nak office pu toklian in 0945708554 Cherry Lam tangka peknak bandot picture petlai na phone number 0940054905 le 0940055490 pu toklian petlai na phone number 0924503114 09245067 0924503115 0940055490 le 0925299749 ha pitlai zungjar kho ase COVID-19 rai laka balai chung milorel zau thannak thizat le karzat rate krak chimlai atulio balai chunga minong 7.8 billion kan nikhada nawsem sing thumle thongsom sari tluk an chwaki nikhada minong singkhat le thongsom rukrong an thi cha a nikhada minong singni le thongsha rong in gangkar
kum khat chunga ngak chia minung noi som ret le noi khat rong an chuak I kum khat chunga minung noi som thum le noi li rong an thi cha a kum khat chunga minung noi som li le noi seri rong kan kar kum khada valai chung milu z I zatwak 1.05 tluk in kan kar COVID-19 athoka in valai chung minung noi li le singni leng an thi chang COVID-19 rai ni valai pi adin na in valai chung minung chu akar lai kan pan ri na COVID-19 ranga chulhan kum nak chun minung kan karning atlompal anwar deu ara lai mi kum thong ni la kum songa la kum ruk kuma chun valai chung minung hi 10 billions kampante lai tia Radam asi tia United Nations Population Division Worldometers ni anlangtar sample ni phikan mi Mizoram Landia Highway and Hongri lau tia kan thai Mizoram le Assam State Ramri Kong Boinak ronga asampol ni Mizoram Lunak Highway zathum leparet lampi moto kal kholau in an phikan min ha chu okos ni hi tianga an Hongri lau tia kan thai Mizoram chawzani state dang Tripura lay in gas fachang le Mizoram ni kan helmi po chu moto zaimazat kan fial na I an rak phan chang thlan hi chung aiding fachang kan nei thimpan ding a umlau tia Mizoram Food and Civil Supply Minister ni achim Assam ni hin moto lamlong silaw in Mizoram aiding ding apur tu le chom tu bika an man mi barabi tlang long lamzong an thropyak fon ha tia thai asi Kalemyo tlangwal nau salai van hun thang tia apam tia kan thai akosnin hi kalemyo chu tong pin sang salai van hun thang kumhlai re chu tiva akal naka ti in apam tia thai asi July thani som thumla ni khatliwa Sinyua chaklai CG tiva a ngatlai ding in akal I araktin tilaw akosni khada sangmini an kolna in an hulaw akosni ni jinglai swimalam pusha ronga aruak chu an mo Zanlay swimalam panhi a arok vui asi tia zalin ni atial na cha a Community Care Center 1 kan hanjang test tia valai pi ngandam nak bu pi WHO ni akam for chi chang lungrum nak nangai a chun I test ton kau ton a na fyang chat lai changkhel te in na thlop man lai ton deu a na dom phone lai Akos ni ni kumtong ni la kumkul la kumkhat nikhat ni a city hall le GTI a zing swimalam pasra in chun swimalam hlai ni tiang test kho asim tlungkal nak cha a moto bom hal kho kan sim pasta ngau zakhup petlai na phone number 09400311644 a petlai kho jongjal asim Tuzan Dhaka Times lai hol thong chimna chu hivia in kan ngol ri lai angai tu nandi lak chunga kan ilom COVID-19 rai thalo lak in se ra kut in se nan zapi himbom jo ram u